Kwa pa jero Tumwine i public sphere nyoke neno ngoma tika kati i gazette ma pat. Ngara chel beru kitame. Polkare ni kwa ka dong pe nyokwa do tumo. Ma kwa chi ngara mono ta. Lok beru duong. Tie jo mafui, tie jo machayo, tie jo malogo, piji mano ini timi karame kwa. Wan beru ngoyo petie ngare moyo bilobo eni matio merekini anong kenyuala kwere kerte kwere. Oloto tie karma ini wore nyaw tien ngare moni. Oloto tie karma ini timo gimani marachin ngare moni. Either you reconcile or you never reconcile. But Jim moko matie matiano. According to the newspapers, I'll be quoting President Yoweri Museveni. The first attack on Kabamba was led by God. Wachine kuma eni ti wani gichero Kabamba kama gikwanye ye lori tata lori milwenyi gikwanye lori rio gikwanye mudugu gikwanye jimi moko chako lwengi michero lum enda nge wajibe kama leng ni bullet ma general to me no firing no mira po firing was by mistake, but a mistake in this guy's mind in the end was a good mistake. It was a good mistake. PM and chalo President Yoweri Museveni no kingeyo nino tika temo kavio gino time olo chara ngemo taka tungu chel donc mistake ma tungu time o chiro gini in the process no kichel a process go chawa raid kito time kweni wachini emi gino mero ke fo mi ario ni kari call wenyo pe lobo mamege remone beno o pe lobo mamege he shed blood why maki waje kichelo ni onyo awarma eno karo ke yene mero nyora tine while he was part of the people. Speaking of awarumono, dagane bo waje kameleng awarumo kana majeno to mwina Lyeli kumbetu no o lokar ugoya ento surviving mu gene twol uto chono wankrio kono wankidi dagane la wo waje Lyeli kalega kalele so je madwo tema besides my mo ero wenyo doklwenyi so awarumono kalwenyi beru duong dak dir. Yeah, I think ingene ko Pangay kira dano tamo kwede. Era an kira tamo kwede chenjui. Ngat machera ka donyi mony. I donyi mony, inge atini cha mo ke ken ibi chera ka lueny, ka beni chera lueny, tao beni bi tao. That is the sacrifice. It's not that so many people will do that. Man nok magi chera ke timo gen only. I think we need to honor them. Yeah. Owega nero chalo kiwaini, well, Tumwine, kebe yigo, kita ke yigo kwede, la tela mo ke ken. La dit lo bo uchimo wang jomo kan map giti nyer ni wan ma chala nyweli Uganda pe wa nyer to la kori group padana mo go man ka ken ping ma kumberi giti ka nyer to palye di tumine miro giko enera ba nyero to onyo nyero rach pangare moni madon ko ne pe ni konyo in ya pero bo konyo ngare mo no konyo ngata te ka nyer ni piem en ngi tika jeda ba megi in ki in mo konyo ni ko in pe bito ena tika pe ena te wachani I am just being sarcastic ni konyo in ibi nyer gi moni kun in bene bi chero konyo ki ngo okay well to me no bero kai otimo jim marajo kake wani in ki kwan pe ni nyongo ma in timo marajo ki kare komi in tami dana di bo nyeri eni mo ti wachani onyono tien dana ni in leadership petie ngar maramo bero mol ni in timo gemoni maraj ngar mono mero nye ko da nyera Elias Lukwago ochere court Tumwine was there ene obedo court martial makichako ni ene obedo ye and watike Elias Lukwago watike nga lumon maduo ta mokar chie when he was at the court martial ento pio timo ni ene tika timo chalo en Tumwine ene tika timo ne malupe ki teach dok teach mono mero eno do donc ka an tika dok teach mamega ka nyoro lwe tieni makura ti dog teach even me I wouldn't say sorry kidon gin ma we gin mo po we mabe we an polkara awaje jomo kana mero kwan ko there are people you emulate I was ni ko me wolobani I may not say I love him so much but amar kirano ko kwere an chalo an ema kidon awaje ni ko me wolobani arwe no ndo monya dek ma maroge achel arwe ni lokech ario alwenyo nyimano gwakoke kasiri gwanga adek eni why nyiro wachini lum ya churi kwa ni lum katika wang kitimo kini achuri fonyo wani ka lum tika wang tunkuja wekpo biro wang gay padano nyo wang chem padano ini chwenyo majitengo ichwenyo majiteng lum ite tunkan ngoma time
match anyone dugukan girwate diere. That is what Eli Tumwine wachi, that was his philosophy of work. Nika ke chwenye machungu imiri chwenye kanywa girwate diere. Kitioko kikunu. And that is what people don't want. Ala monyo pe luoro wacho loka okay baby nge ka yom baby na kikir wene the singing general. Anywele me Uganda meta ne gengi utungi chiel ka ini ono pigi ye. Ka ko logo kumi ka ini logo pigi ye. Kidong I think that's the philosophy. Nika ke chwenye machungu ka in chwenye kuma yorwate yo. Kitioko kikunu. General Eli Tumwine Minister Machon me defense corner to cabit mo karane la wo liel madit Lega no bedi I kololo airstrip madana madmo bedu kono era batika wache ne jima beje moti mi ken ping penalty kari ben maraje ne tie ero o ko bedi kero me kwero ko ma mege dak beno Lega ni tibine o yue I kabedo me